baravuga ngo ni umusore itangazo yaje ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni irya polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda itangaza yuko impanuka zo mu muhanda zimaze kugabanyukaho 50%, aho umwaka w'2026 impanuka zagabanutse ku rwego rushimishije cyane. Ni mu gihe mu mujyi wa Kigali bashyizemo umuhanda wa bisi onori. Ubuyobozi bwa Sipiro buhita butangaza yuko bugiye gusohora KBS za Sipiro zizajya zitwara abantu n'ibintu hano mu mujyi wa Kigali. Iyi mihanda ya onori bisi bakaba barayiteganyije yuko izajya icamo zino bisi za Sipiro. Ubuyobozi bwa Wasake, ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyatangaje yuko amazi mu mujyi wa Kigali agiye kubura by'akanya gatonya, ariko akahita yongera akagaruka kubera ibikorwa byo kwagura imiyoboro y'amazi hano mu mujyi wa Kigali. Ikigo gishinzwe amashanyarazi REG cyatangaje yuko umuriro w'amashanyarazi hano mu mujyi wa Kigali ari ingenzi cyane, aho abakoresha umuriro w'amashanyarazi mu buryo bunyuranye n'amategeko, ndavuga hari uburyo ki bazana abatekinisiye ku nyubako bakanyuranya insinga bagacana umuriro w'ubuntu. REG bino yabihagurukiye ndetse inabitangamo itangazo. Umuntu wese uzafatwa uri gucana umuriro w'ubuntu azahanwa bikomeye cyane kandi bihambaye. Ni mu gihe rero REG isaba abaturage kujya bazana abatekinisiye babigize umwuga kubestarira inzu zabo kugira ngo birinde inkongi y'imiriro ikunze kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda ngo inyubako zahiye. Aya makuru yose ngiye kuyabagezaho na matangazo nabageneye kuri Kidasamura TV Rwanda, ariko nimba rwo bwa mbere ugize kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka duhere ku itangazo rya polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda yatangaje yuko impanuka zagabanutseho 50%, aho impanuka cyangwa umwaka w'2026 nta mpanuka nyinshi zikigaragara mu muhanda, aho polisi y'u Rwanda yatangije gahunda yagerayo amahoro, ubwo iteranyiriza hamwe abashoferi n'abamotari ikongera kubibutsa gukoresha umuhanda kugira ngo birinde impanuka zikunze kubera mu mihanda zitunguranye. Ni mu gihe abamotari n'abashoferi babyubahirije rwose, ibingibi babishyize mu bikorwa, impanuka zaragabanutse cyane, nta mpanuka zikunze kubera mu mihanda. Bityo rero polisi yashimiye abamotari n'abashoferi ko ibyo babwiwe babyubahirije, kandi polisi yongera kubabwira ngo bagireyo amahoro, kandi ikindi yongera kubibutsa inabakangurira batware ibinyabiziga batanyoye ibisindisha, kubera ko nuhura na kaporari wanyoye ibisindisha azahita aguta muri yombi. Gahunda nigerayo amahoro. Reka dusimbukire ku itangazo rya Wasake, ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu gihugu cy'u Rwanda. Wasake yatangaje ko kubera imiyoboro y'amazi bari kwagura Gasabo, Nyarugenge na Kicukiro, amazi araza kuburaho by'akanya gatonya nk'isaha imwe, amazi ahite yongera agaruke. Rero ibiseguyeho kubera igiye kwagura imiyoboro y'amazi. Nimba ufite ibigega vomera mu bigega, nimba ufite amabuni vomera mu bibuni, utaza kubura amazi. Munyarwandakazi, Wasake ntabwo yaripfanye, yese yishyuza abantu bayibereyemo umwenda mwinshi cyane. Mwishyure munasore, twubake u Rwanda twifuza. Ikigo REG, ikigo Wasake ni ibigo bya leta, ngira ngo murabizi. Rero mwishyure amazi n'umuriro kugira ngo batwubakire imihanda, amashuri, kugira ngo iterambere ry'abanyarwanda rikomeze kuzamuka. Reka tujye ku itangazo rya REG, ikigo gishinzwe amashanyarazi hano mu gihugu cy'u Rwanda. REG isobanura yuko hari abaturage bakunze kugaragaraho ibikorwa bitari byiza cyane, ubwo bazana abatekinisiye babestarira umuriro w'amashanyarazi bakanyuranya insinga, ugasanga abaturage bari gucana umuriro w'ubuntu, ndetse uyu muriro w'ubuntu bamara kuwucana ugasanga inzu zabo zirahiye. Baza gusuzuma inzu yahiye bagasanga umaze imyaka 2 utagura umuriro, bivuze ngo wakoreshaga umuriro binyuranyije n'amategeko, ugasanga inzu yawe irahiye. Si icyo gusa, n'ubwo inzu yawe itashya bakakuvumbura yuko uri gucana umuriro w'ubuntu, wahanwa ugacibwa amande y'amamiliyoni menshi cyane, bakanakwambura n'umuriro. Bityo rero REG yavuze yuko umuntu wese uzafatirwa mu bino bikorwa byo kunyereza umutungo wa leta azahanwa bikomeye cyane. Waruzi ko ucanye umuriro w'ubuntu uba uri kunyereza umutungo wa leta, kubera ko aya mapoto baba barashyize ku muhanda, izi nsinga baba barashyize ku muhanda, ni imbaraga za leta, ni imbaraga z'abanyarwanda benshi cyane. Rero iyo ucanye umuriro w'ubuntu utari kuwishyura kandi ufite ubushobozi bwo kuwishyura, rwose uba uri kunyereza umutungo wa leta. Ishyurira amazi ku gihe, ishyurira umuriro
umusoro ku gihe, twubake u Rwanda twifuza. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Njye nitwa Kidasamura, urw'inkono rutabakora rugakonkoma. Ninjye wabagezagaho amatangazo yombi nk'uko mwayumvise. Itangazo rya Wasake, itangazo rya polisi n'itangazo rya REG byasohotse uno munsi ku itariki zisanga